I veliki pozdrav svima legende, evo danas ponovo nastavljamo serijal Svirenje kurcu i klip koji se zove Trening teretana i kobasice slana, tako da obavezno ostanite do kraja klipa da čujete ove zanimljive gluposti, ali prvo naravno bacite like i subscribe na moj kanal, drugari. Hvala ako ste zapratili i možda krenemo odmah. Pa kaže ovako. Izdiza tegovi da nas ko mašina neka, a želudac mi skiči i nada se da ga kući neko suvo meso čeka. Posle treninga, tako gladan i istrošen, znam da ne treba da se ne jedem ko svinja, ali jebi ga, teško će mi gladu toli jedna sveža dinja. Ipak tu treba gođa kalorije neke, ali od mnogo kalorije kockice trbušnjaka postaju mlohave i meke. A najgore što posle treninga i obilnog jedenja čovjek može da uradi je ako mu se pridrema i san mu se usladi. Tad džabe vajde što je toliko trenirao, kad se posle najeo i tek posle spavanja obilno israo. Volim trening i baš prije kad se čvrsto odradi, al kako da posle ne mislim na jagnjići mladi. Glad je zajebana i teška rabota, a moj želudac je za hranu uvijek bio oduševan i prava dobrota. Zato kockice od trbušnjaci po stomak nemam, al se uvijek opasno za trening spremam. No usere me to dešavanje posle sa hranu i čudim se gde mi bre toliki parčići od mesa u želudac stanu. Čvrsto treniram, ali jedem za trojicu i zato iz fizičko nikad nisam imao apeticu. Ko mali sam za veliki odmor po 2 pljeskavice jeo, jebi ga, uvijek sam si pomalo bio debeo. Ali opet da na trening ne idem i ne trošim se toliko, imao bi 150 kila i za sumu borci bi bio pojam i prava idila. Te se treninga držim i to je pravi spas i definitivno razonoda za sve nas. Uz to naravno i manje vina, rakije i alkohola od sortu, a mogli bi malo da smanjimo i parčići od tortu. Zato svaki dan u teretanu trenirajte jako i nemojte ko ja posle za hranu ćemo lako. Nego samo umereno i pomalo i onda vam se neće i toliko spava i sve jedenje da vam ode u salo. Ali kako čovjek da odoli na primjer pasulju sa slanu kobasicu ili na primjer iskulirati pravu onu obilatu italijansku picu? Ma izjeo bi ih sve, pa čak i činiju i kartonsku kutiju i onda u miru mog da popijem jednu rakiju sa svoju priju. Ovo je ultra vrh, drugari. I naravno nastavljamo u duhu ovog klipa sa mnogo glupim vicima. Pa kaže ovako. Idu 2 CD-a ulicom kada sa druge strane ugledaše ploču. I na to će jedan CD. Vidi onu staru kurvu još uvijek ne igli. Koliko je glupo znači. I sad kaže, profesor filozofije drži predavanje svojim studentima. I kaže, nikada ne trebate biti isključivi u iznošenju svojih tvrdnji. Pametni ljudi makar malo sumnjaju u ono što govore. Samo idioti uvek sve potvrđuju. Da li ste sigurni u to što govorite? Upita ga jedan student. 100%, reče filozof. Sad ovako, zove filozof mesaru, zvoni tamo telefonu mesari i javlja se mesar. I sad, pita ga filozof. Imate li svinjsku glavu? Mesar odgovara, da, naravno. Zapita ponovo filozof. A pileće nogice? Pa da, naravno. Mesar već onako nervozno odgovara. O, Bože sveti, na šta vi to ličite, reče filozof. Sad ovako kaže, dođe čovjek kod psihijatra i kaže, gospodine, imam jedan veliki problem, uvek sanjam isti san. Predamnom su jedna velika vrata, a ja ih guram i nikako da ih otvorim. I sad psihijatar mu kaže, i ne razumem, pa pojasnite mi malo, šta to piše na tim vratima?
pacijent mu odgovara, pa piše Vuci. I sad možda i najjači za ovaj klip kaže debil za 1. april. Kaže, jednog lepog aprilskog dana mali debil uleće u kuću i kaže, mama, mama, drug mi je razbio flašu u glavu. Ju, sine, odgovara mu majka. Aprilili, nije flašu nego ciglu. Ultra. I to je bilo sve, drugari moji, za ovaj klip iz serijala Sviranje kurcu. Slušamo se vrlo brzo u sljedećem klipu i naravno, ako vam se dopalo, bacite like i subscribeujte se na moj kanal, kliknite i zvonci da vam izađe obaveštenje kad izbacim novi klip. Ja vam želim svako dobro i sve najbolje i veliki pozdrav legende moje.